ni jalur football, jangaliya football, jangaliya football. Jaya 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 He. Back. Assam Football Association ni Vice President ada Khelhna District Sports Association ni Gahai Neatari. Bini unau ini first referee Baron Boro bitang kubukan siaran ezeng boran nak kai kori kolai model. Assistant referee 1 Elis Mosahari bitang kubukan siaran ezeng boran nak kai kori kolai model. Bini unau Kaisam Busumatari. Fourth referee Saikong Sorijari bitang kubukan siaran ezeng boran nak kai kori kolai model. Bitang wana global zasi kata kelekan sama jersey number 27 Raymond Lal Isua jersey number 10 Nang Chang Maiwa jersey number 30 Lal Cross Moy jersey number 9 and Mong Thang Moy jersey number 17. Today's match will be supervised by first referee Barun Boro, assistant referee 1 Elis Musahari, assistant referee 2 Kaisam Busumutari, and fourth referee Saikong Sorijari. And tomorrow at 2 p.m. we will have to come out of the ground. Media set kalau pensiun mahir orang ini bukan yang punrut sama isu terima. Wow. Goal! Wow! Offside. Goal.
गेलेदों 10 nomor मानि उदालगुरिनि Umroh. लांनोनो हाया माथो दैनो बेसेबां खाबु मोन्दोंमोन ना सोनो Chhimthlipui kana langdo deh bere. Iya kisi nanda iya. Gol! Gol! Wow, nih. Bitiara lai otonomas ko one score kalang by daya. Menilai skor ada 1-1. Menilai tim apa? Wow. Jabbar kusi ne BTR ni raja pura BTR hai daya golse skor kalambai. Amra lai autonomous district council aba golse menilai tim aba golse skor daya zabai. Nah, daya game zobai. Menilai tim hai skora 1-1. Welcome to Portsmouth's presentation of first Inter-6 Schedule Council Premier League 2022 in the high voltage inaugural match between Borderland Territorial Region and Lai Autonomous District Council. Both the team played main division football and in the end, the match ended draw, both the team able to score 1 each. Now, we are going to present Man of the Match award for today. Honor, I request respected Deputy Chief Govindo Chandra Basumtari to come forward. Honorable CEM, Honorable Deputy CM, Mr. Govinda Chandra Basumtari will present the 10,000 cash award check, and Honorable EM BTC, Mr. Dawes Boro will present a trophy. And today's man of the match, the best player of today's match between Lai Autonomous District Council and Borderland Territorial Region. Obviously, there are lots of contenders, but the one who won the award is jersey number 43 from Lai Autonomous District Council, Joseph Lal Isua. Joseph, please come forward. Honorable Deputy CM of BTR, Mr. Govinda Chandra Basumtari will present a check of 10,000 rupees, and EM, Mr. October will present a trophy. Congratulations to Joseph Lal Isua. Man of the match of
Call Welding Sangha, Ricky, Laka Shumya, Raul Tikuma, Samuel, Bandi, Bill Altimwana, Ramani, Ed Lalmangya Jwala, Bandla Rimpua. For today's match, like Autonomous Council versus Chama Autonomous Council, the referee, Mr. Babram Deimari, assistant referee, Joseph Mark, Nelson Usmutari, and Fred Nelson. Offside boleh. Nah. Council, congratulations. Come on. No.
खेलना से ऐसे पगला सही So there is আমার এইটু কথা বিজলি ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিয়েশন খেল পথাৰত আমাৰ মাজত তৃতীয় ফুটবল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই খেলটো লাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বনাম গাৰো হিলছ ডিস্ট্রিক্ট অটোনমাস কাউন্সিলৰ মাজত হে আপোনালোকক আমি অৰ্গানাইজিং কমিটি ফালৰ পৰা আমন্ত্ৰিত কৰিছো আৰু ঠিক 2টা বজাত আপোনালোকে আমাৰ এই খেল পথাৰত যেন উপস্থিত হয় আৰু খেলটো যেন আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ आरे गावखाजोबो सिन सिन खारखाय खनानि मालाय बिसिना रावबो थागैया हरै सिबो सिबो सोला हाब्रेना मोनहैयासै Onda sare. Ega direct preview horele tom naisna. Kami ini kayak hati itu aja. Ya.
খেলাটা চাই ভাল লাগছে दाख्लै गर पास होनायनि स्टिलखौ होखारथारदों आरोखि गरब्रै सोबायना गरसेना माखौ खारो नै खारग्रा गैया Ini dulu deh. Tài giàu. Apa nak? Việc dulu việc. Ini sebaik. Dah pernah disebut ini. Oh, ni. Ay, cuma lagi. Sekarang down हो गया जोंनि गेलेनाया बेखिनियावनो थुंगेबाय Lal Piancham, Captain, dan nomor 6, Joseph, dan nomor 20. Lal Isua Piancham, Lal Isua Piancham, kasih. Hey Baba. Sudah lu, lomba. Ayo bilang, oh si, ini, ibu. Gak itu nya. Lu dulu asal lagi ni. Apa nak? Gila aku baik. Ini jam 4.
가서 상관대 나와야 돼. 합수라고는. Well played team. Betul. Ruahpui akan kembali ke? Come on, ball the team. Man in yellow, man in blue. Ra vậy. Ta sợ nó vậy. Đúng rồi đấy. Ini supaya supaya sih. Asing kubar kalam sing utang sih, milau kalam ni mana? Milau bisnya mana? Bos lebih dari ini mana? Man to man there. Kayu pakai ni, gua ni harga sini. Ini berapa bisa jadi nama saya Iluan. Jadi inilah sekolah sih. Iluan tapi layak. Ini bisa dengan dia sih orang mendingan saya dulu. Lagu ni. Ini dos nomor. Akan sinar beli? Ya. Ada dah kali bomba. Karena lain yang enggak dengan saya. Shit, dia bomba dia kare.
Malah easy gila ni. 41 sampai minit. Kalam na namin. Jamai. Dah kita ke mana? Jalan dia. Jalan kan. Jangan dikau jauh. Nasihat dikau nasihat. Latau kurang ni. Yo baca kipsi pun mana pun itu je. Balik. Corner. Bayu ni. Balik ni. Jadi bol. Aku dah. Kelaman. Tulsi. Duduk. Jauh banyak dah. Ini sampai tulsi. King Girl, come on! Come on, अभी भी समय है आप लोगों के पास।
Jabai, jabai. भाई देखो देखो हाँ केला दिखाओ केला दिखाओ केला दिखाओ बोरिया केला दिखाओ चलो चलो मारो
খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 30 অক্টোবৰত কোকৰাঝাৰ চহৰৰ Bini sudah ya, bibar.
오카 하나 어리면 있어요 그만 있어요 디펜스 발에 발 비링 나오 계란에 가오 바이 나 오고 있는데 비링 나오고 Bowling the wood of the Kelly go high! Yes! अरे भाई बाउरिंग ना बुझे दो बोल यस बॉल
Ayam. Ni suruh nak kerja gaya lima tahun. Kalau mau. Woi, Pauli dong. Siapa yang saya Muni apa ini? Wah, mulia, dasar. आराम से भाई आराम से यस Woi, Cilabai, लगाओ गिदिर बैठायो बेनो बोरायसिन आं मिथिनांगौ आयो बेखौ गिनांगौ जोंनो मारैसो सुसाइडा लान्दां सिरि नायनानै थांनांगौ वा मिजोरामाव मोजां आराम से खेलो भाई नहीं बोलना भी गला खाई ले भाग ले खुद ले
बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। नोंथांमोनखौ बे समाव बेयाव नुजाफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। लाइट टावाराव गाखोनो थाखाय लाइट टावाराव गाखोनो नाङा, मानोना बे लाइटजोंनो जोङो गेलेनायखौ बादायलायनायखौ जागायनाय जागोन। Hey people, we're here to write history. So wake up, got no time to lose. Sweat it out.
for our pride. Come on, people, it's time we unite. Believe in ourselves and know what can stop us. The football is a legacy. We play for unity and it's our goal. Enak kau oleh episode bahawa lagi ni dikit. Ayo kita lagi ya.
Set nervi kasi. Hey. Thấy biết không sao? Kotor semua kau dulu na, kotor untuk mari apa? Udah.
Congratulations to the champion team, BTR, Bodoland Territorial Region, will receive champ trophy. Congratulations to Bodoland Territorial Region team. Team BTR is receiving championship trophy. Congratulations to Bodoland Territorial Region football team. Congratulations once again to BTR team for winning the first ISPL first inter-state schedule Council Premier Football League 2022. Thank you so much to all the audience